Pozdrav svima i dobrodošli natrag na moj kanal. Danas se nalazimo na jednoj ultra brzoj punionici u Puli. Sjedim u jedan automobil koji bi trebao biti isto tako ultra brz u punjenju, a govorimo o Zikru 7X. Pa šta ćemo danas onda nego istestirati punionicu, ali prvenstveno ovaj automobil da vidimo koliko brzo puni od 10 do 80% baterije. Napravit ćemo naravno i našu usporedbu koju radimo od 20 do 80% baterije, pa nema nam druge nego ajmo odmah auto staviti puniti i vidjeti ovu krivulju, a na kraju samog videa vidjeti i usporedbu sa drugim automobilima kako su punili na ovoj istoj punionici. Pa krenimo odmah sa punjenjem ovog Zikra 7X sa NMC-ovom 96 kWh neto baterija.
Dakle, vidjeli smo punjenje ovog Zikra 7X, pa krenimo odmah da ne pričamo previše. Idemo odmah sada malo vidjeti i samu krivulju punjenja za ovaj Zikr 7X. Kao što vidite krivulja, možda će se poslije bolje to vidjeti kada stavimo usporedbu sa drugim automobilima. Znači do nekih 40% imali smo oko 350 kW snage. Nakon toga na 49% do 49% smo imali 340 kW, a do 55% je auto držao preko 300 kW snage punjenja, znači 55%, 300 kW i dalje se punilo. Na 60% smo pali ispod 290, a do 66% smo držali nekih 250 kW. Nakon 70% smo išli ispod 200 kW. Znači, poprilično ravna linija koja traje poprilično dugo i ono što je najbitnije od 10 do 80% 16 minuta, od 20 do 80% 14 minuta i ako ćemo od 10 do 90% 21 minuta. Nakon što smo vidjeli i krivulju punjenja za ovaj Zikr 7X all-wheel drive, mislim da je vrijeme da idemo vidjeti i usporedbu sa nekim drugim SUV-ovima koje smo do sada isprobali, sličnim automobilima koje smo do sada imali na testu. Pa stavimo i drugu tablicu, drugu krivulju. Kao što odmah vidite, znači Zikr je ova neka smeđa boja, a XPeng G6 plava boja. Oni su zasigurno neusporedivi praktički sa svima ostalima, jedino u jednom trenutku malo im se približava pri kraju XPeng G9, a ovdje sam stavio još BYD Sea Lion 7 u zelenoj boji i model Y standard u narančastoj boji, koji naravno nemaju što tražiti ovdje sa Zikrom i XPengom, ali svakako rekao bih jako zanimljiva tablica da vidite koliko su ti auti, koliko je ta 800V tehnologija superiornija, koliko bolje pune Zikr i koliko bolje pune XPeng od ostalih kandidata na ovoj tablici. Zaista impresivne brojke što se tiče punjenja tih automobila. Sada kad smo malo vidjeli i krivulje punjenja za Zikr 7X i konkurenciju, mislim da je vrijeme da idemo na onu najzanimljiviju tablicu ovog testa, a pogotovo onih 20 minuta, znači koliko auto napuni nakon 20 minuta. Kad krenemo sa 20%, nakon 20 minuta do koliko posto baterije je došao i uzimajući u obzir test dometa i potrošnje koliko kilometra može dodati nakon 20 minuta, nakon što smo krenuli sa 20%, znači stavili smo punjenje na 20%, nakon 20 minuta koliko smo kilometra napunili. Pa ajmo vidjeti i tu tablicu. Zikr se pozicionirao na prvo mjesto sa svojom 96 kWh NMC-ovom baterijom, kao što sam prije napomenuo, od 20 do 80% za 14 minuta. Prosječna brzina punjenja ovog Zikra je 291,07 kW na ovom testu. Nakon 20 minuta, nakon što smo krenuli sa 20%, auto je bio na 92%. Kad uzmemo sve te podatke koliko auto napuni nakon 20 minuta, napunio je za novih 235 km. Jedini auto koji se može usporediti opet je XPeng, koji je čak i punio nešto brže jer je punio prosjeku 295 kW, ali nakon nekih 85-90% padne više nego sam Zikr, tako da on napuni cca za 227 km. Kao što možete vidjeti, svi ostali su daleko iznad, znači sljedeći je XPeng G9 174 km, a onda još veća razlika Tesla model Y standard 143 km. Naprimjer, BYD Sea Lion 7, koji je auto za usporedbu sa takvim automobilima, je tek na 141 km. Vidite koliko efikasnost i brzina punjenja ovdje igraju ulogu. Tako da ljudi, eto, napravili smo još jedan test punjenja, još jedan test usporedba sa ostalim automobilima, još krivulja za naše referentne liste i ono što uvijek kažem što je najzanimljivije nakon ovog testa da vidimo koliko auto napuni 20 minuta, koliko novih kilometara smo dobili i usporedbu sa ostalim automobilima da vidimo kako koji auto stoji. Mislim da je to zaista interesantno, mislim da je zaista interesantna ova tablica. A do novih takvih videa, do novih testova i svega ostalog što donosi ovaj kanal,
Nema mi druge nego vas pozdraviti. Vidimo se ubrzo. Pozdrav, bok svima.